Wow, menulian tu poinin ko kosonet kaisak, ritungata ulikayang way pakunen Pohnpei nano. Uya kupur koson ti kaisak wat. Rahnwet, Januari isak wano, Pahrek isak silu, niyet, o Rahnwet uya ran kawaliw an uya kupur koson ti wat. Thailand kakan katla, mo Thailand men pagyaman katta tapatrota uya ay sakaran kaping pangkupuran Enginkehlap. Kalangan senator ko dan po na si Chief Clerk on roll call. Senator Abram, Amen. Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Tucker T. Daniel, Senator Souwi Edgar, Senator Stevie K. Edwin, Senator Brian Pietzite, Senator Jack S. Harris, Senator Francisco L. Yuanes, Senator Helikena J. Johnson, Senator Stevenson A. Joseph, Senator Sendelina Laka, Senator Michael Mike Loyola, Senator Kasinda C. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Mitaray Simina, Senator Jason A. Walcher, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan Chief Clerk, saan mag-try sa bulman ko quorum. Ang tayo menulian try ito uya sa bulman try sa karatahan kaping. Melel kaping lap pa ang kupuran Enginkehlap. Kayo po ni pa ang kupuran kalap ako. Wawlap pa ang kupuran ni Shoko. Wawon ko sa bulman likant ko. Naalalang ko, naan kanyay ko. Wow, toro no, lapalap kayo ito koros ng palian tiyak, momocho government, national, local, o state government. Wow, ni Kumelel, Kabinaan Pohnpei, Honorable Oliver, wow, ni Pwuhng, lapalap, Honorable Joseph, wasakset, Melel, yang amoy Pwuhng kan, o wasakset, wow, ni Kumelel, Kadkadaur, Lord Leader Abram, Honorable Senator kan Koros, lapalap, lang Saumoro, Oloiso, Seriso, Joe Masakan. O lapalap kan Koros ng Chamberwood. Ben Pohnpei Koros, Enginkehlap Wood, Takapaypay kan, o nan wailout kan ng Sampa. Rakat o patreng uliya pamail kan nan uya kupur kosantik kay sakwat. Thailand kakan katla mo trail ay pan po na siya sabul matrail floor leader Abram. Kalangan kamu maing Mr. Speaker o kasilili maing ko. Jungol sikaran wow kung kupura Speaker puan kak patsang aja sabul mamu yang jungol me lapu boyer pan kupur nilang wasaksit wan kun kamu Speaker wan ku melel Honorable Senator kan Korusia. Ibil jungolan ku wow ngiral kan me patsang jalan kalori mesing Rahnwet. Jungol sikaran kaping ran mawon payang mau men Pohnpei Korusia melel Israel kan me patsang jalan men KPC kan. Mang Mr. Speaker nuwao men patsuan segera mut kesampaluan jo pegik jalan suspend order of business o ketilang ban miscellaneous nambe sa kuno. Pagpagtaro kariyaman Thailand katiyang nambe sa kuno yay miscellaneous business tiratoror. Dahil katkatir pa ng base sa puno o ibaan po na sa floor leader. Karangan Speaker kasabali jungol sikaran wow. Mang Speaker mo na ibaan patsuan uyata kamo kita kung kupurya po yun kakapya siya ma-hirawat. Sansal ni January 12 mauya langatan sa machail uya kupur kasantuwat
Speaker itiata kamtiyu me pan check credential in Senator elect Edmond ya uli penet sang ni kekelikin sama child men kawait Legislature rules of procedure me kawait ke menen kamtuat ban re mau essential me ran mau im seklaro report second check kaptolong me wewe ke kamtuat sola mauri temela imikareta mang Mr. Speaker honorable members nuau imen pacuan segera pramailu bagi kemudian ketlamu beliau itiata sapal kamtuat berkaryaman Chancellor mau kamageto mia karyaman pen motiono. Chancellor mau kamageto Igo o mia karyaman pen motiono. Jail katlanan macam apa? Kamu senator. Kailangan speaker ay tungal patang sa ulang sakartan wa na niya Well, one can come Lord Honorable Member gan. Rail gan mayang patang trial mission rana to Rail and Pohnpei gan mayang Kairong as sabul material. We have a mission rana. Mr. Speaker, mawasami yagis ibil suat kitar Pwuhng mana government me usu star ibadon me yang so me trail Japan mondi yang wasa trail me react siliman Rahnwet trail ke nawali la credential o trail kamot ang ti member me elect Amewa Ramastaman Usu Star certified Sang option usus essential Mona Ramasman ban we are candidate man anana meet requirement kay me mukarasabe kayo sudah pantip kita tip trotro riau sudah abalel sombar Enginekehlap yang ususnya senator o masilu Enginekehlap kokoson ke tawia to melalin weyo me usus kita wana Souwi ere mo iba doan me process me mieu Enginekehlap ya candidate man aleti Enginekehlap ya candidate ere usu star o certification kasalatar me ima kana moi sito betuan tamak trai song rapak na nane songon warai ke Thailand kak kamotang tiara masmen obviously sole judge pat patoro trai I kasambal ki trail te o taga trai song rapak pan kayo Pasuntasang meokot me tulasang tame prescribe nan sa matay ko sonne. Jail komal ma minto. Senator Edwin
Committee o mie karyaman pe kareta speaker bangkatlar o itiata credential committee me mie o essential me credential committee me mie ni tuane itiatar mawasang Irail ko me itiatar I me speaker pample itiata poen ka pausela sabul marai totok me sai kintre imsakla Ria essential Irail ko me itiatar Senator Perez panuya Amen member. Senator Edgar, Mawia Amen member. Senator Harris, Mawia Amen member. O Senator Floor Leader Abram, Mawia Amen member. O Vice Speaker Michael, Mawia Amen member. Rahnwet Speaker Itiatar, Committee Wo. O Essential Committee Wo Player Morta, or Aban Sabulman Garandimao. Mia Paytak. Motion and close. Speaker. Motion in Pwuhng motion pe. Mayor karyaman pe. Mo ay pan po ni sama. Plan Speaker. I told wow. Pwuhng kuburkan metiang her. Pan kuburan samaral ko. Welcome Speaker. Floor honorable members chorus. Will give me a statement you me langatanan wewe. Amen badoan kapadayang megot wayan gak sanchalong wayan Pohnpei rail kan mayam pepe yang radio. Naman statement of matana Prudential Committee kapagapunta report. Meron sanchalong sa moderation Rahnwet Legislature what me karayang Prudential ML o report sa patulong o Rahnwet bil purang rekamorta. Kalangan Mr. Speaker. Kailangan masylar Iran maasan mapitata Iran magtrail mamaasan ni yay ititan member and credential committee limmen may patrawantar agtrail rutungitier irawo o sansal ma vice speaker Miguel mawia chairman and credential committee masylar ay ban po na si floor leader Abram. Kailangan speaker ay jungal wow sa palpan promail speaker nuaw men patawan Cakara momoto pagi legislature wajan kak suspend order of business o sa pahal-talaban item number 5 may reading and approval of journal. Chancellor kamu ketua uktai sa pahal-talan number 5 kami floor leader. Speaker nuaw men patuan pagi momoto wajan kak kataropo sa bulman kita journal and ran kayo Siapa nak kusanti kaisak pekaryaman. Pagpagtaro karyaman dahil sa bulman kita journal karos mautung kamaguto masa niyay Pwuhng masa ni show motion pa itarok dahil sa bulman kita sa bulman tayo journal kamu floor leader. Kailangan speaker ni sangon mo sa bilman leo segera mo kasi ang balwa so pag chaired katlaw kataropo sa bulman kita journal and ran kalmaw siapa nak kusanti kaisak. Isang mo motok dahil sa bulman kita journal and ran kalimaw karos mautung kamaguto masa niyay Pwuhng masa ni show masa na pe masotok dahil sa bulman kita journal and ran kalimaw kamu floor leader. Kailangan nuwaw mang Mr. Speaker bilaw segera mo kasi ang balwa so pag challenge suspend order of business o katiyang ban ng peisu o walu may kaptulungan pagpag o kusinit kan. May sansal mo kamaguto dahil katiyan ng beisyu o walu yayanson katkilon na patrawan long pagpangkan takamutan ko sunod kan Senator Perez, Senator Walter, Miyata Senator Mayor Omawar, Koros katkilong nga sa pulmarail pagpako kamutan sunod aktay katlamo dahil kamu floor leader. Kailangan speaker kaysa balik jikon si Karanwaw. Speaker Iman pasun yata kamaguto pag challenge suspend order of business o katilang ban ng paysakiw order of the day may standing committee report kan. Diyan sa nama pagpakwag dahil katiyan ng paysakiw yay order of the day standing committee report. Dahil katiyan po ng paysakiw o iban po na si chief clerk. Standing committee report number Pwuhng isak line isak silu mepet Legislature Bill number silipki wali sa gisulayan rin sa silu sa Meeting Team Finance. Siya sa nama
report watch kapitulong sang Committee in Finance, o iban po na siya Chairman in Finance, Senator Joseph. Kalakanan ko may maing speaker. Itungal sa karatan kapeng kay po ni Wawan kak pacheng na kung bulian ketir memot wacho masaniatan nilang katukalang wasakan mo ko na ng tok. Porotanan mo mo de itungal wawan kun komoy floor leader o honorable member kan korusya and pweden kawadak ko siya na kaysa kan way pa ko ng Pohnpei. Maing speaker ni Wow, imen pachuan wiyata yung kamakit Muwat-watan ka kachikita o katarapwe Standing Committee Report ng Pepapu na isak level niya rin isak siluo pagkakariyaman. Saan siya lang mo kumukutok talang katiyan at masinapan Standing Committee Report Papu na isak level niya rin isak silu o sa pulman kita. Koros mautong kumukutok masaniyay Pwuhng masanisyo motion paitarok tayo katpan masinapan report. Senator Joseph. Privilege motion, Speaker. Mike? Privilege. Kami, Senator Harris. Kailangan, Speaker. Katang ang tungal sa kartaan kay Pani o wawlap na kong triyang kiyat. Wawang kami o yang ay Honorable Senator kan korupsi yang diraikan korus mempatang nan trainan kalori. Radio o men KPC kan kami ya. Isakan musikumin essential dan an record Senator Johnson yang patang session in Rahnwet. Kailangan, Speaker. Kailangan ko promo Senator Harris o kamagatin po na siya o record and reflect may Senator Daniel yang patang tuya ko purun Rahnwet. Johnson, Senator Johnson, kailangan Senator Harris, Senator Johnson. Mia, masinapan report, Speaker. Senator Joseph. Speaker, may kak patuwal to. Hey. Kalakanan ko may maing speaker, man patuwan pata sa pulmo mo kamitiyan mo niyo. So nga naralap na ako tapan report watch. We report yung kaprotonan mo muat kasampal watch kamutaan ko sa ng peslu po wali sa gisula bilnya resik slu. May patusang er sa machay lop sunusus. Way to sa paano option kapina. May bagbagit sa lop nan wanakit sama. And kakapali totokyo matseptaran siya sa malari ususin karyawan kapina. Munuwat pa na pali kamelal pen ususin karyawan kapina. Na paano yawin lakap. Eri nintuan committee tulaw siya kuya pentotokot sinwag taglar yaw me patyawan men kawait kumumotwad din kak sa pulman kita. Ew! Kapatayang talanan riyakit ang kakapalipoy ng fuel, cash, kung soup, may panwatila, tarapoy nususkan at tagan palipa. Karyaw, kapatayang tala silinan silikid papuriyasak lumawan kakaita, poy ninirailakan may paan apaliusus, ang kakpara kayang poy ninirailakan magnapaliusus tan poy na Amerika. Wawagi, irail karos ang kakalasangan poy yun siya. Aray, machiwan mo nung wat mapacheng, mawiyata, tama pagpamiyan so wat sala, nan lop, wanan riyakit paisak, magchaypaan siyong ang kamanata ang sugusit. Kalangan may speaker. Kailangan, miyata masinapan report. Sansal mamir kamagitan ng rutung timasan ng report o miya karyaman pa koros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masanisyo kamagit po itarok tayo rutung tiyer report koros mautung tayo ng sabulman kita report papkuha na isak laban niya riyasak masaniyay Pwuhng masanisyo mausun po itarok tayo sabulman kita report papkuha na isak laban niya riyasak riyaw. Kamu Chief. Salam, Mr. Speaker. Masyala, ibahan po na siya sa pumatay floor leader. Kailangan Speaker kaysa pala yung sekarang wow. Speaker, iman pa doon yata ka mga ito challenge katiyang tan ng basic riyaw may special committee report. Riyaman. Saan siya lamaw, kamagutok tayo ng katiyang ng basic riyaw, yung special committee report, o tayo katiyang pa, special committee report, o ibahan po na siya chairman and special committee report. Amo, ibahan po na siya ma Chief Clerk.
Special Committee Report number 02 line Risak Silu Mpit Committee to wait on the Governor sang Salumi Committee Silman. Kailangan Chief Clerk, Ban po na si Supplementary Special Committee may wait on Governor, o ban po na si Chairman ng Special Committee, Senator Joseph. Kailangan ko may speaker ban patuan siyang ki o pilka sa bali tungkol sa karatan wow. Tata Senator Lekaw website o uya tungkol report ni tuwa met. Committee yung may pilipilit sa sangar pan sa pulmong office sen Kairong kapina nagchail siyalanan sa pamachail uya malam kosan ti kaysat. Hari nintuan kami tu coror watch tu lau lelang pan kepuran kapena ni ya temu and show you January isak pari ya ketresek seluklok tu au ni meisang kami tu coror pacoy pang kepuran kapena o kaire kiyam umot and legislature tu lan nan siapa nak kasanti o belian suwo cepil pagren kapena kak Kairong Legislature ira wano ya ira tama uyuya kayo ira kayo petata sa pulmachail ira ben pungyo mapatpachunan molong ko pungilelan wain kanta kapatsabatsi FSM claim you me Pohnpei state songosongan ale ong ni munikan makinloti nan paliyo me katan ki MRA the captive insurance program me national government kachin uyuya miyawan muni yung pachoto asucho Pohnpei state pepem o kamelalam miyacha sapon machay claim mong muni o say kuya ulan ira kayo me kamiti choro siyang antaki Tigat ko mo ba? Dahil kamal. Ito kung local floor, Senator Joseph. Kailangan speaker o honorable member kayo tungkol sa karmisik po iki ngongay pacuan siyang alaw kareta totoke sapu ang sugisya man uyata yung kamakit tata Senator Lekaw website to kamakit ko mamot ka sumpalwo challenge ka kachikita Kriyaman. kataropweo kamanata report choror sang committee choror tagagariyaman Pagtaro Kariyaman, kailang katiyan ang masa ng standing the Special Committee Report number 02 Lepenyari sa Riau, Koros Mautung, masa ni Pwuhng, masa ni So, motion po itaro, Kadkadaur ng masa ng Special Committee Report 02 Lepenyari sa Riau. Pamoy Senator Joseph. Kailangan speaker yung kakpausela ay mag-ira kayo mo yay munikan ba American Pein national government Pohnpei state and kak chungalan ni kiyakis sa sapulman ni kiyakis claim mo patpachonan molin ko pong ilan way na ba siya matame chay ka chunguyaya sa insan nung chay kamanata chala lop when kak Pain soon semenen kusunat ka rin kak yang apalir karyaw ni ram ba committee peki and kak kabinan kak wewe tong mumot yay statusin sapulman chay political status commission yay kusunod mo chay kamanala or ruwa siya kabinan kak katsiyang nasongon mo mong weapon to Tokyo Pohnpei ang kak rup sapal yawasak chay katsangya yawasak chay kuno ang katlaya iragaslo epidata update sang JCRP asang san me kung muya pa kay Rio kising kapan ma irawas pa na pol JCRP ban pacoban kupuran kapinaw legislature mo rin show was which karyang kapayo ni re epidata munikan makamanamanta mapanguya sa pulmachail project lap nan win Pohnpei ya status ya project kan mo kunang kamukitama kapagapanta asa pagkaren kapinan kakpil kalatong legislature status kalamawin ni re epidata sa pulmachail
constitutional amendment me national government songo-songan uya. Melel chala limenan yung magchay kamanata o ya sa pulimen ka pinakosanti yung chala limenan no o ya totokot pansip ko ng way Pohnpei. O kayong saglaan re epidata kampan kamaray ng kakpilima check sa pal momon contract me pacho nan pungan kampa o iray chun totokin kampan kamaray lap melel ray principle kanu son patak. Maksudnya sa uya pe yung chay kak uya buwan kak wuksang tama miya met. Putama sa insal mo arrangement uya bentotok ma uya uya met kis karampa o pilsusunon utsungata meta wan rai tsun totongkan tama pan mawang. Ari irawan awat ma kamit choror ka pinwarga yan kak melel pata komuyo mumoto cho sa karaga kapitan kak maasaniyo to kasaleto nan mumotiya ire the status in the repukach. Adama kapinagachin kasapalo peki kachailan kak chekata ye ire silu mai Japan pachon sapung. Kayo nire ye chailan kak apali ang sumatang moni mapaan kachanga kamelel pen usus pen karyawong kapen hasan sa marawa Japan chay watawat kayo. Karyawon nire epitata miye kamatan mo kataglaan ko sa neton ong usus. Metana patpayo rechay lo makchay kak chay katabog chay lang kak kupureta mabang ko na ang tuso. O kasilu nire pitata miye takay riyo siyang sa machay company maging kachkiyang chay group life insurance. Tana miya naanapen increase in premium and wiyawi. Ramay sa pampatawan siya pong metana miya ko sunod yung pagkatarditore child ang kakamanata wan muni yung wan kakpain la increase manana pian miya. Ay irasiluwa sa magkapinapaki child ang kakatskiyang kupura child nan session. Ay much my speaker honorable member kano ibilpaki senador le kay at child ang bilka kapachayang irakan may sujubat pajuan sujusayar. Kalangan my speaker. Kalangan ng kupura mo Senator Joseph, Chairman ng Special Committee. Miya iran kapadabat siyang Motion and close. Agreement. Chancel me mayor kamugut chailan rutung itu masin ben rawat o miya karyaman pe koros me utung kamugutom masani yei Pwuhng masani show motion poita rok chai rutung itu masin ben special committee report koros me utung chailan sabulman kita special committee report tuwaw le ben yari saksilu masani yei Pwuhng masani show motion poita rok chai sabulman kita special committee report na wait on governor. Kami floor leader. Kalangan speaker nuwa men pleo sa karamot sampal wo cho peguk challenge suspend order of business o ketiang ban ng basic payo mayay bill calendar. Pagpagtaro karyaman tayo ng katiyan ng basic payo yay bill calendar. O tayo katiyan pan bill calendar. Speaker pan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Silubki, Walisagisu, Lion Riisak Silu, Legislature Draft 1, a bill for an act amending SELO number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes. Kung nawatawat kayo. Kalangan Speaker pan po na sa Chairman and Finance, Senator Joseph. Kalangan ko may speaker kaysa bali yung sa karatan wow. Iman pada sa bulmong committee o kamakit kumumot ka sa mpalwa sa ilanggak. Katskita kataro po kamanatan watawat kayo. Kamatang ko sunod ng bel silub ko wali sa kasulap niya riyasak silu. Pagpagtaro karyaman tayo ng katiyan ang maasa na ben. Kamumutaan ko sunod silub ko wali sa isu laban niya riyasak riya LT1 o sa bulman kita. Koros mo utung kamaguto masa niyay Pwuhng masa ni show motion po itaro tayo kat nan masa na ben kamumutaan ko sunod. Miyadre masa na ben kamumutaan ko sunod. Speaker ni Oralap. Kami Senator Joseph. Sa isang may report pa uyawiyo wan mo tayo pangkot na nato paspasyon nuwan sala nan lop wan nan riyakit pa isat. Uyan bil ka kapachayang met speaker iman bil ka na buko mamot kan mamiya communication officer lalato. Napitata po inan
soap me pan watila tarapon sus. Resainsan man report recommend jalan dan ria kitab. Damo anana pa yai jala silinan. Wo ko moni pan point song or bilal po nan chun to ka. Ri I wo wat mo tanana pa miya ri pen to dog pa wiya mo na chai pan ka chin wat kariya. Ala nga my speaker. Miya te masan pen Close debate. Pagtaro kariyamen jalan rutungti masan pen kamutan kusunet koros mo utung kamuguto masan iyay Pwuhng masan iso motion poitaro tayo rutungti kamutan kusunet silipki walisa kisu labanya reisak riau reisak silu LT1 koros mo utung tayo sabulman kita kamutan kusunet wat masan iyay Pwuhng masan iso motion poitaro tayo sabulman kita kamutan kusunet silipki walisa kisu labanya reisak silu LT1 ni watawat kayo Miyadre Salam, Mr. Speaker. Bachelor, Pohnpei sa floor leader. Kalangan speaker regional sekaran wow sapal mai Mr. Speaker no wow imen bajawan sekaran mot kesempal wo so peg jalan ka komal di sang nanu yakupur mo itang kam di kanan to ko sapal benuk lakap lagu isek wasaksit Pagpartaro kariyamen kailan komaltisan ang uyakupuro sa palpanak lako isak lakap. Muna ibaan po na siya irawo ay men pleo to kabatreyang pleo katamanang senator ko JCRV ban patreng Taigulok Riau muri siya wasin Rahnwet niya tayo pa na yung kabinaw kasamo irail ko member ng JCRV wasaksit Bachelor Iran kapatabat takay naman may pitatay rawo ay paan po na siya kamagit may miyayan. Koros may utong Thailand ran maleti o sa pahal pa na kulak kay siyak lakap masaniyay Pwuhng masanisyo motion po itarok tayo ran maleti.